Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ka dong top self-help group kabadan hakasnong thiet ben pher Mairang Civil Subdivision wat lakam dei setia kenhun kaba juso yaki jan handai hakni kenti krami syakpat banso yaki jan dakhmut ni ki face mask khanang bansam yaki patba bakinduk la ban penan kam habaki lek kiwan sesurok ni lek don kam sini satai hakajinga keren bakapati CCTV kinoi lam jong ka dong top SHG kile thu bakim dei setia kinong so jan ki betebet rei namar bagi patba kidon kam kerki ki face mask hakum kini kapor kila rai ban tristom ban su yaki nak benta ka jimun toy jong ki patba yaki di ki face mask balasu daki kenhon paper pok district ka sarkar kala sampat yaki syakinong tri sarkar ki volunteer ki bapahara haki surok badru syaki patba ki bawan don kam haki bank yakini ki mas asam harka khatnyo trek wiayong acara pho da ka jing trelang jong ka office jong USDO Civil Mairang Subdivision ling baki officer na kitna trekam pher Hak bayadai bagajin su yakini kimas lajit engi nak NRLM hadin bana kalian jang NRLM kalajit ek grup jeni kadang top SHG dina kalian jang office industry kila pentip ini ban isim ki janang tei ban ngal isim ki janang tei bagajin sedang kajuni bansu yakini ki jan kala sedang menta lakum ba sita yo yai kador kumbala batha nang tei na office kalong san ningka ya mentah ni pada hadin ki ang yo kadang kajing pengkala na kalian jang office kin sependen on dah haba nggak ada su yakini kimas baru dimemba jong ka group jeni kepada hitam ki ba tibet nani ki banang sujag dara ki tristam kila bandap ni kuntu kemasan tahu hundro tahu terli kesisni ba nda habang dade bansu ikini kimas ni penpoyang teh office industry